Yo, what's up, people? Kalebitso ke Sekgobetheko all the way from Nazareta, Harani. Masi, batho ba bang ba re ke Thaba Bosibuye ka hodimo. So yeah, my stage name Kwete Maisane. Yeah, Kwete Maisane, Kwete straight. So I started rapping when I was like 16 years old. Negeza international sound, international rap. So he pushed it up until 2024. Ke hona mo ke la ka ba influenced a little. Ke hona mo hlaileng Kwete Maisane. Ke la ka iphumana ke le in initiation school. So ke la ka ba influenced haholo nthong tsa moetlo hore ke tshwanetse hore la ke fana ka introduction fela ka ke tsamaya mane ne ke bonahala hore ke Mosotho ya proud ka moetlo wa hahabo. So sound ya ka influence shwe ke moetlo. Who am I? It's all about exposing the culture. Because what I know go pinning young willing is uncaful. This ingredients, young willing winner, the Malays, Sawayon. Further, what I've realized, influencing the law number. So we'll get my dragon, I love so too. This is what I'm just trying to spread, meaning what you is. One who shall go stick on me to each. I normally create high or if Sahono give a moon, company kids or you connect the lineage for me to be more creative. So it is some sort of difficult fella before Kid Company sound. Yeah, I come up with the vocals. I sing along. Go something like a cappella. Even then later you fumana a beat yellow rain a correspond talent ki binanga for ki batlang hiso. So hanga ka tla ka bo hook create o tswela pele isele bo sesanyana ba gwe. O tlo thola go challenge ke gore ha rena background information. O tlo thola gore rena le talent fela jwale. Re hloka ditsebo tsa rona re ka etsa jwang hore e sebetse empa seno no sona se determine ke hore na wena kelello ya hao e o fa jwang, like o nahana jwang, are you really willing to make it work? At first in le taba di promoter even then e ba ya di distributor but ntse re fumana tsela ya ho settle mathata e ka reng ano no. I don't know about to several engaged on this sound so it can be easy for us upcoming artists or spread them like ikaba ohle or ka gwangana le thaselo ya spread. But as for nightly it's all about the culture. So e hloka fela social media, so I feel like ke na le ntho hlokahala. I am the one who is behind the whole inspiration because I'm just trying to create something that never happened. So I feel like I'm capable of doing that. As for the support team, give Fumana support from people who stream my music, family, and Khedla Studios. Shout out. Yo, boy, Shaha is just a great song. And what I'm just trying to show Boho, as much as it's a drill, so I'm just trying to show people who have an observation. We all know it really has sound international. So just bringing the sort of vibes on an international sounds. Possible on an international sound we can still fit with the local style. Luckily what I know go hotata holo ho convince batho re ba utlwise mmino wa hao Lesotho mo. So what I just wanna do ke hore ke ba influence ke ba bontsha hore yane taba bohlokwa ntse le ho boloka moetlo hohle mo re tsamayang re bona hala rona re bo mang ba tswang kae.
wa ke nana ke yona taba bohlokwa internationally ke batla ho etsa impact the art scene no e bonahale no batho ba reke mmino not only hobane fela mmino o rekwa ile hobane ba ukwisisa ba bile bana le kgahleho ho latela mosebetsi o ke tlabe ke fana ka ona taba bohlokwa ntse le go hloka ho supportwa ke batho ba loyal motho la ile friend ya hao are involved in the music industry or creative music ihle o tshwanetse ho bua nnete ha ya o lebane le yena because ke bona ntho nngwe e re bolayang ka fe bolayang upcoming artists tse ding ke hore body friend tsa hae di ka mothetsa hore na this is a great song fela ho se jwalo so ntho eno no ke yona etsang hore re iphumane ntse re poka nka e lengwe because hona le batho be leng hore ke bona ba ka design ka ho approve wa bona ke hona ho ka re kenyetsang katleho ka visibility in the music industry so ho batho ba ntse ba qala out there is just to be you have to be will create ntho e leng hore ke ya hao scars ama o tshwana le mama because how ka le ka o tshwana le motho a itseng mohlomong how ka le ka o tshwana le Kwete Maisane be Kwete Maisane o santsa thotse visibility later o tla hlokomela hore you have to be yourself and o tlo thola o sentse nako e ngata haholo so ta o hloka ko o leke hore o be wena ska batla o tshwana le motho a itseng yeno no ke hlokometse ha e sebetse fake I last originally last of it I think that's what I'm trying to say mina ga o thola la hohle mona na di streaming platform Spotify, YouTube Music, Apple Music batho ba ka connecta le nna on Instagram, Facebook, TikTok hohle mona ntse le Kwete Maisane hana la ba bile me kotlo ipoisha la bobanana hai ka banya le susugane mare di swa ke ntwe thata ntwe ni hlaba le se masala hai ba sa shwanisa ntwe thata kokotan o ba yes ke hona ba le mix my babies it's what I miss my babies are chata ba le. This niggas really don't know what they tryna do. My babies have a chata babale. These niggas really don't know what they tryna do. I wapa, ana babale. I washa, it's a taman fika. I wapa, ana babale. I washa, it's a taman fika. I wapa, ana babale. I washa, it's a taman fika. I wapa, ana babale. I washa, it's a taman fika.